Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kabadong, anya ti masapul mo. Umay kumandamagan no, dan tinagilista, itinagnagan, dagiti makaawat, iti ayuda, maray. Kalkalpas laang ti bagyaw, umay ka nagdamag. Ay kitwin Anya ngay nga raw. Iyi kabangiba nga barangay, nakalistada ka naon, maray. Ijay sabali mo dito kabildatan. Kit kaano kayo nga gilista? Pagmimitingan mi pay, kada kapitan. Ay kit saan yung tungarod aliplipatan nga ilista tinagan mi kanituyan ko Tanay, malaksid na itayab di atap may. Agraman diding di balay may, awan pa'y makan may. Anya nga iba daw. Nailista ka din, tinaganta ka dagiti maikan iti ayuda. Saan na pa'y magkano anak ka ilista? Nagbayagan nga'y. Anya langan ter aramidon dagita nga o-opisyal ti barangay. Agmi-meeting na pa'y ngarod ka now. Nagado ti agur-uray iti dayta nga ayuda. Sana balay tayo pakaunakaon ka ni Marikuanang nga ilistada, tinaganta. Rumbang laang. Kita man mo tinagbalinan to'y balay. Awan lang aruden atap na. Awan pa yan diding na. Ay, kwaraw. Ano tikat katawaam dita? Ayawan. Lumabas ak lang dito'y balayaw. Katawa am samot to'y balay may kwaraw. Kasalamat nga minsan na balay tinagbalinan nan. Agasam mga minti kinapig sa angin kan tudungay. Na. Unay katapan ng katawa mo. Ay, to'y balay may kwaraw. Ibagam to kay di kanya ang kalmaw nga ilista na kami, ija ayuda Kasi kami may kinituyan ka. Kaya tuwa sa wine. Saan pa yan nailista tinagan niyaw? Saan pa'y may? Napangko din na magitay, ija barangay hall. Kat nunal pa siya na naglista ti barangay. Nangagmuday taba daong. Nukas ta, agul-ulbod ni Marikuanang. Ay, madiday to'y ama paspasama. Banag, kita am tinagnagan dagiti amin kakabagyam dito listaan. Huwin kitaag. Tanasken nga amin akabagyak, dagiti antek, kakasinsin ko, kaanakak, nasken ama ilista tinagnaganda. Wala. Dito ti listaan na. Iyawat mo man nga rodjay antiparak. Tanay, jak unay makita to'y basbasaag. Ito. Nasaya at mait. Nakalistan tinagan dagiti nagadaw nga antek. Dito imot abanda naganda giti uncle ko. Ay, basa manalaing. Kompleto damat amin. Ay, mayat da ito alistaan. Iso daytan, ti nakisab may. Asinugayam tinangaramid iti da ita alistaan. Hindi kagawad ko nang Ay, talaga analaing ni Marikuanang Ammo na talaga no asinaw dagiti ilistana. Binagaak nga rod. Di nakatsurutan ti bilin ti kapitan. Ay, yung kapaandaran ti tricycle mo tayo tulod na kiji munisipyaw. Unang kay. Nek, anya day tayo mo apapail. Ay, sana basta papil da ito. Iso day tan ti listahan ti ayuda ang kay. Ay, yung kakidi paandaran ti tricycle mo. Nagato adam-damagam. Damdamagak lang Tapno masigurado kung danagan ko dita. Adamat at talaga nagan mo. Kitaan. Uy, Shakti Pals ang kay. Mabalin aya, mapukaw tinagan mo. Diyan ngay nagan terar makabalasang. Ilista pa'y? Una, tapno sumbatan na kaon. Sige, inayon ko yung madamdama. Angkel, dagi diyan ngay babarkada ka tricycle driver. Ha? Apay nagaduda ngay? Una, ilistam mo na kasi damay. Apay manuda aya. Mabit lang tabilang kang kail. 2, 4, 6, 8, 10. Ay, uston! Uston! Adudan! Ang dabay na yun ng kail. Na- Aguray tabilang kita. Taduda, babarkada. Maribanang! Maray! Kunakon kat asikaday ta. Ay, awan ti bugoong. Naibos.
Mapanak pa'y lagumatang no maawat mi jay ayuda. Sa anak nga umay dumawat iti buggoong maray. Kayat mo asawan? Urayan niya, jay ayuda. Wen, maray. Nailista tinagan niya. Ay katwen Apay, saan aya nailista tinagan niyo? Ay, sus. Linabsanda kami man nga rudan. Ano kasta? Nailawan kumatan nga imbaga. Ay unay kat nga minon daytoy ang iwat aya. Talagaan alpasan jay listaan ba daw? Kahit saan da ngayon raman nga ilista tinagan ta. Katwan. Awan mo ti may nagilista. Kasano kumangay ang mairaman tinagan ta. Sino nga nga ro dagi dyan na ilista? At da suspetsak, adagiti kakabagyan, dagiti opisyal. Kahit nagado ti kakabagyan da. Katamin dan na. Ay, unay ngay. Kahit datatag kasapulan di tulang. Ayan nyo dahi tuwi na mapaspasamak nito'y barangay tayaw. Gawad, mabalintiag kuy-kuya ko'y dito'y tirsinam. Apay, awan aramida. Sana ko na mapanagpasada. Taurayak langin di sumangpet nga ayuda. Ganda ni ka naon. Uray sana kay lang agpasada. Saan nailista tinagan may ka ni Kapitan tapno saan amadlaw. Una, ngam na ilista mo't amin nakakabagyam. Katanya ngay nga raw, uray mo dagiti kakabagyan ni Antimbanang kat nakalista mo. Amin to paya babarkada kat na ilista damay. Damag nga raw adamag dagiti kakabagyak no kaano ti payout. Kano ngagpaisaw? Ni Kapitan to at ipagdamagak iti dayta. Urayon nyo latan. Inteng, apay asaan akaraman tinaganda marituyang kan paribadong ije listaan ti ayuda. Apay nga iraman pa'y latinagan dagi dyan ngay. Apay, di mo nakita tinagbanagan je balayda. Kat nun na itayab ti atap kan didingda. Tinarimaan da ko man Sada masyapol na mailista tinagan da. Saan da nga tang agreklamaw? Oho, padasin da tagreklamaw. Ay, kasla saan anasaya at tipagbanagan da ito'y Angay, mapantan ni barangay haul. Ay, una niya. Ay, nalipatak mo dun. Magmagnatan na. Tanay, agtrangkaso mati tricycle ka. Pero may mga men nga aglalatay. Ano santan ti magmagnangkay? Sapay lumabas tayo dyan balay da pare badong. Katanya nga rod ngay. Malaksid ano kaya't mo ti tumayam. Yawa mo man dyan sa tuyay. Tila tal yawa mo tumadita. Kit-kitaak nga rod da kapitan kan kwaraw. Lumabas da mga agpaiso dito'y balay. Mayat atap no makita da na dadaal da ito'y balay. Aray! Kita am dito'y balay may. Naperdi ti bagyaw. Angay, kasarsarita na ka ni tata ba daw? Ay, agtulang aksa. Talyawam nga ni tata ba daw nga? Ay, awan sa timang ko Ay, intakid din san kwarog. Tintan. Na, kasla awan mo't nangag ni kapitan. Apay nga tangay. Kung nadadahal mga agpaiso da ito'y balay. Ay, makaungot akaw. Makaungot akaw na talaga. Ay ka makaungot ka laang basta saan aditoy. Apay asaan ngay? Amuyo mo't kasapulan mi titulong ko ni tuyang kaw. Apay asaan da kami ngayon lista. Apay nga agungot ka, ni Kapitan tinagdesisyon asaan mailista tinagan yaw. Tapay asaan na ilista tinagan may maray. Anya ti rason? Ti rason, anya di rason ni Kapitanon aya. Agur urayak ti rason. Kwa nga main, awanan ti pagisuratan ijay listaan. Narigat mo ti ag-erase. Madlaw dan ano kwa? Dayta ti rason. Anya klase arason dayta. Ay kat damagam akan ni Kapitan. No adda pa nagdua-dua. Kahit anya ngay tiaramidan taitan ba daw agbagyon tumanan. Di tapay natarimaan da ito'y balay. Ay, agpampanunutak nga ron. No anya ti aramiden ta. Ay, badong.
At damit luga na nagsardeng dita sangwanan ti balay. Nay, dagitin samot taga munisipyo dagita. Ay, dimtengen ti mang tulong kadata. Kapampanaw di lima nga antim. Adamanan umay asa nga pulo nga angkel mon. Umay da nga rod agdamag no kaano da amaawat jay ayuda. Ay anyat insong bat mau. Ay kat jay imbagam ati insong bat ko. Saan ko nga amaw? Sakto pa'y kadyak amo no kaano. Kaano aya nga may? Naa. Ay may saka mo. Maray, apay, anya ti mapaspasamak di tabalayaw. Ay, damagampay laang. Di mo aya makita ang madamada at tartarimaanan. Uwin nga rod, kabarbaro mo day ta ilanlan sada nga atep ti balayaw. Ay, sumaruno at tarimaanan da jay diding may maray. Apay, nangalaan nyo iti kwartayaw. Apay, di mo nakita. Imay dagiti taga munisipyaw. May daaya. Nakita dati na pasamak di ta balay may. Iso at tinulungan da kamay. Ah, kastagayam. Pampanunuto nga ron maray. Mabalin sa apaikak iti elevator day tabalay may. Ay! Naa. At dapay kanuket ti agsangput at tulong nga ito dahay. Kulitan da kung dagiti babarakada ka tricycle driver ang kain. Ah. Kano ang maawat dati ayuda da. Ay may saka met akulit. Katawan nga rot kwartak. Gaputa urayak ti ayuda. Ay, nagkunang ngamin kan ka nga isulatin na maamit. Matuhukan ako nga gururay ang kail. Ay. Naumakpay kit din ang kuy-kuyakaw. Kapitan, nasaya at saan numapan mo i-follow up ija munisipyo? No apay nga awan pa ija ayuda. Ay, huwag nga raw, tanay. Agkarasubli dagiti kakabagyan ni Banang EJ Balay nga umay agdamag. Uray nga ro dagiti kakabagyak, kapitan. Inaldaw moten nga umay dagdamdamag kanyak. Ay, i-follow up ko man. Wen, kapitan. Tadamari tuyang kan kabadong kat naawat dan ti kwartada. Ha! Wen, tinulungan ida ti munisipyaw, kapitan. Kan numalmalpasan di tartarimaanan da abalay da. Diyak na itulod niyang kalijay munisipyo. Tanay busanak iti gasolina. Ay, amok kwarog. Taawan mo't makukwartam apadak. Awan tumot nga min jay ayuda. Ay, wud nga rod Ay, napan nga ta-in follow up ni Uncle Mo. Sumungad ni Uncle Anteo. Day, apay anak ka dumog mat amagmag na. Kaslamot na pa ay. Ay, pagdamaga ka dagaos. Ay, inteng, anya nga tikunada. Awan ka no ti maawat nga ayuda. Ha? Anya? Sabay inururay ka. Diyak pa yung nagpaspasada. Ay, Ay, apay nga awan. Nailista mo tinagnagan ijay. isuda ka no ti umay aglilista. Ha? Naamuan dagay mapuro kakabagyan. Nagiti o-opisyal ti na ilista. Ay, kunakun kay. Talaga asaan anasaya at ti mapasama. Umay mo ka di ipalista tinagan nyo kan ni Marituyang, kabadong. Ay, saan maray? Manulang mga dahil ta maawat dagiti mailista dita. Kumpara dya inted da atulong kada kami. Damag ko nga rod, aribo-ribo gayam di inted da kada kayaw. Uy na maray. Dan tupay ka no sumaro na. Iso nga umayak mga alay ti barangay certificate. Anya ti umay mo alain ako na. Barangay clearance maray. Dim ko na narong ispilingan. Na. Tatalaga ajak amaw nga ispilingan dayta. Ha? Ay, di ta kayo. Nay, saan nan samot akayat ama ilista tinagan yaw? Ay, saanin maray. Bariya lang dayta. Apay, saan pa anaawat? Dagiti kakabagyan nyo, dagiti ayuda da. Ay si damit ano kasta. Ay, barangay officials dita kabildatan. Ipaayo nga minti ayuda, iti talaga ang makasapo.
Dalasigay! Dinan! Tinagdipusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Jun Red. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.